Pasay Part 1 da laiba SBS Brickfield gi manakta remote control IED ama leiramle state bomb disposal squad na IED adu aswengam yaudana lawthokna dispose tawkhre. Amasung Jammu amasung Kashmir da power project tara manga sangakhibaga loina lupa koti tara gi lising tara gi oigada ba chawkhat thaurangi project ko namasung review tawkhre. मैम खुरमजरी दुमने इंब्रीबस इम्पैक्ट न्यूज ने आई बिजाना मनोहर मेम ना हुजी पुंजा सी फावोगी मरुबा पाउसिंग म्याम दा पिजरी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पासोई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा पासोई पार्ट 1 दा लैबा एसबीएस ब्रिकफील्ड की मनाकता रिमोट कंट्रोल आईईडी अमा लैरमले थौदोसी की मतंग दा इम्पैक्ट न्यूज ने फंगबा पाउदा ngasi ayu pung 3:45 ताबा मतमदा 5th जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ना नेशनल हाईवे नंबर 53 आरोपी चटपा मतमदा 5th JNK राइफल्स की स्नीपर डॉग ना आईडी अदु थेंगनरखिबने हाइरी आईडी अदु लैरे खंगबदगी मणिपुर पुलिस ता पाउ पीरबा मतुंगदा मफम अदुदा इम्फाल वेस्ट के एडिशनल एसपी ऑपरेशन अमरजीत लमाबम ना लुचिंगबा इम्फाल वेस्ट कमांडो के ओसी अमदी पाछोई पुलिस के ओसी याउना मफम अदुदा लाक्तुना येंगसिनखी येंगसिलबा मतुंगदा स्टेट बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड कौदुना युकी पुंग मापन मखाई तारमदाइदा आईडी अदु असुएंगाम याउदना लौथोखी बॉम्ब अदु लौखलबा मतुंगदा मणिपुर पुलिस अमदी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ना साइरुंग विलेज की मनाकता लैबा लबुक्ता टेक्ता काइदना डिफ्यूज तौखी प्लास्टिक बैग अमदा सेमदुना थमलंबा आईडी अदु चौराने केजी अमा मखाइरोम लुमी मनुंगदा RDX तरेट डिटोनेटर अमा अमसुंग सर्किट अमा यारंकी हाइरी आईडी अदु कनाना करिगिदमक थमलमने बनो हाइबा हुजुक फावबा खंगबा ngamdri थौदो असिगी मतंगदा पाछोई पुलिस ना केस अमा लखतुना थिजिनबा हौख्रे हाइरी सरकार यूथ फ्रंट देसाम अमसुंग एम्स ना सिंधुना मरीरक सुबा स्टेट लेवल ओपन डिबेटिंग कंपटीशन इम्फाल कॉलेज की जुबली हॉल दा पांगथोखरे मणिपुर ना प्री मर्जर पॉलिटिकल स्टेटस ता हंजनबा ngamlaba matamda मणिपुर इंडिया कन्फ्लिक्ट वाखैनबा ngamgani haiba topic ta pangthokhiba state level open debating competition adu da Royal Academy of Law oinam gi principal irengam jugeshwar na speaker oina amasung High Court of Manipur gi advocate yumna romola MU gi law faculty S Dilip Kumar amadi associate professor Impal College S Sanjeev na jury सिंह ओइना सरुक याखी ngasi ki competition adu da opposition da mahiroi nipan amasung treasury da mahiroi kunga taruk punna mahiroi kuntra marina सरुक याखी थारोम अदुगा मरी लेना सरकार की executive member L lamyan bana hai ngasi gi mirol na manipur asi karamba fivam da lerammi haiba adu khangdabagum tauri maram asina adugumba wari amadi thogdo kaya adu na hona na ningchingnabagi tanja adu longminaba ni haiki अखोदी इंडिया दसु पुनगी हाइकिते पाकिस्तान दसु पुनगी हाइकिते अखोदी इरोमदम निंखा तंगनी हाइदना 1947 14 अगस्त अखोदी लेपखी मतुंग तारकपदा अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन अमका सेमलब मतुंगदा 1948 की जनवरी की थासदा अखोदा कॉन्स्टिट्यूशन मणिपुर सनबा हवी हाइरिबा कॉन्स्टिट्यूशन दुगी मतुंग इना जून ग जुलाई थागदा मणिपुर दा इलेक्शन पांगथोय इंडिया पांगथोतिंग मांग मणिपुर हाना पांगथोय हाइरिबा इलेक्शन अदुगी मतुंग इना मणिपुर दा 18 अक्टोबर दा मियाम की मिहुना लेगाक सबा अदुगुमा मणिपुर नेशनल असेंबली अमका सेटअप तौखी ओलक पसई 1949 दा इंडिया दा तिनबगी अदुगुमा मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट से अमसी सिलोंग दा कंट्रोवर्शियल ओबे एग्रीमेंट से पीरबा मतुंग दा मणिपुर ने इंडिया मुक्तिन किबने मसदेदा अखोगी मिरोलसिंग ngasi nahasing na अखोगी ओबे राइट करिनो अखोगी ओबे तरम स्टेटस लेरमी हाय पोसा मसी याम फजना मयक सेना खंगबा मका मथौ ताय हाबसे खंगबदगी हाइरिबा मोसन से पोथोक चरगा सेप्टेम्बर की तांग 19 माथोय मजेगी में साइन तौना किबा नुमे से अखोय मणिपुर डिपेंडेंस डे हाइना अखोय पांगथोक चगनी मसी मांगजौना हाइरिबा डिबेटिंग कंपटीशन से अखोय पांगथोक चबने लमदम असिदगी मयाई काबा निशा मुथननबा होनबदा चौबा थौदांग लौरिबा को एलिगेशन अगेंस्ट ड्रग एंड अल्कोहल कदा लिंखतखिबगी चही 13 सुबगी मपोक कुमोन थौरम ngara मेजो खुलदा लेबा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे थौरम अदुदा रिम्स के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर RK लेनिन नाब की एडिशनल SP TS ब्रिंदा सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनबी लाइस्ट्रम अमदी कदागी प्रेसिडेंट हाइस प्रियो कुमार न चिंगबा मरुबा मियोय कयाना सरुक याखे थौरम अदुगा मरी लेना डॉक्टर RK लेनिन न फुंगदो किबदा मालेम की ओइना हिरम कयादा सिंथा नरिबा मणिपुर की नहा सिंगना पाक्तकना निशागी इपाक्ता तावरकलिबा असि अफबा खुदम नते मरम असिना हौरकलिबा मिरोल सिंगबो कन्ननबा मिपुंग खुदिमकना निशा थिंगबगी थबा असि पुनिंग थोकटफम थोई लोइनना निशा चाबा मियोय अमबु फारे हाइदुना मियामना हेक्ता फुबा चैबगी थबक असिजो थादोकपियु मधुगी महूता निंगथिना वाखल ताहंसी हाइखी
Nambol Municipal Council na konba mafam singda laiba yumthong khudingdagi phata haudi chada chama khongatpa ngamnana bagit pandamda swasthhi seva hodokre. Nambol Kaichel gi city parking da seva adu hodokpal ka loinana ban of single use plastic haibagi paujel puba khongset amasung mahairoi kayana saruk yaduna chatke. Swasthhi seva hodokpaga mari lainana pangthokiba thoramda Swasth Bharat Mission Urban gi Manung chaliba individual household latrine gi ahanba installment amadi amotpa fakta haudi hamnaba dustbin singchu yanthoki. Ministry of Panchayat Raj Government of India na chahi asigi oina mathau ningthina toba jila parishad amasung gram panchayat ta pigadaba Din Dayal Upadhyaya Panchayat Sashaktikiran Puraskar 2019 gi maming lauthopada Imphal East Jila Parishad yauragle award asigi gram panchayat ki general secretary category da Phayeng gram panchayat amadi thematic category da Waitun gram panchayat yauri. Matang swaise break malauζagi break ki matung da Union Power Minister R.K. Ranjan amadi Jammu Amsung Kashmir ki Governor Satyapal Malik na state asida anauba power project tara manga sangha khibagi paw amadi Manipur amsung Malang ki tongan tongan ba ipaw sing puduna laksagi impact news pamiyang tadun review. Welcome to Mayambo muka na taram loksari bulletin asigi makhata ba paw piyamda pichari. Union Power Minister R.K. Singh amadi Jammu Amsung Kashmir ki Governor Satyapal Malik na state asida anauba power project tara manga sangha khibaga loina lupa koti lising taragi oigadaba saukha thorangi project kun amasu urepyung tamkre Srinagar da pangthokpa thoram aduga mari leina na Union Power Minister R.K. Singh na hai Jammu Amsung Kashmir amadi Ladakh yauna leba asigi mafam punamakta pung kun ga mari mai piba ngamnana bagi pandamda power project tara manga asi sangabani masina maram oiraga lagliba ningtham tha asida mai ningchina piba ngamlagani haike Governor Satyapal Malik na hai Jammu Amsung Kashmir gi chakhot thaurangi project kaya asina Pakistan occupied Kashmir da leiriba miyam asi Islamabad thadoktuna India da laglagani haidi. Indian sprinter Hima Das masagi anaba manamaram oraga Doha da thasigi kungatare tagin October 3 fawa chathagadoriba World Championship 2019 da saruk yararoi haina Athletics Federation of India AFI na haidi championship asida saruk yanana ba thasigi Statkiba September 8 da AFI na selection committee na mahaki maming lauthokibani panbayai chahi asigi July kunda pangthokiba Nobel Master Athlete Meta mahaki mga suba gold medal laukibani loina na mahakna second yangkhaini chuiga 0.09 da 400 meter chain duna chahi asigi best timing oiri Hima Das na Tabor Athletic mid 200 meter da su gold medal lauba ngamkhrabani. All Manipur Carom Association amadi Imphal District Carom Association anina khusam naraga sinba kongani 5 super state level S group and inter district Carom Championship 2019 chali bada asigi September kongani 5 dagi horaga October 3 fawba Nomaibung Community Hall Academy Road ta pangtholagani haina All Manipur Carom Association ge cherol amana District Carom Association amadi institution singda khangalakli arab the bulletin sige headlines amona myam da pijari Pasai Part 1 the Laiba HBS Brickfield gi manakta remote control IED ama leirable state bomb disposal squad IED adu aswengam yaudana lokokna dispute tawkri Amazung Jammu Amsung Kashmir da power project tara manga sanga khibaga loina na lupa koti lising tara gi oigada ba ta khotorangi project kuna masuri view tawkri